vote lepa ise kaigino haiba maga amana aina punjal kanda koi romeska amadu ngasai do thamoi haiba maleko moini hang pada vote lepa se lepa ibigi reason se karino haiba maga adigi akoi husi ko problem se solution se karino haiba maga ko basically saying straight from my heart I saying hayo de I vote lepa khanma minate ai ngonda ko ada sum yengba aina yam adugidi ko na hayeng ai kaigumba aina ticket ka fangna tawraga lepa ka tasengadi ai uzik lefke di khali aduga phibam chi kamai leri ge do ticket si kaigumba ka pibira agadi ai lepkani adu natraga di ai exactly uzik high room am de ko aduga ticket pira di ai soin lepkani adum di I can tell you ai nangai high dam ni ngasine ihan ha mani public meeting de ko aduga पोचे करीनोदा येंगम्बने ऐसे खलमेबा XYZ से एडवाइजर ओरगा पुंचलगा मोइसी तागा हाइसेरा हाइदा अइमोंदा डाउट अनि खलाक हाइतारेको नंबर 1 दा एडवाइस की टाइप से सजेशन पीबसिदी आईडी मयामना हाइदोक्तबा युवाने आईडी हानदगी लैंगाक लोबी तौबसे आईडी हैबिट नेबा ai nagagi issue agera abspagi agera sitausi si ngasi ma kwai bi honorable sim masada so ko di ai lobby tor kibenu pa ne ba sitausi na ta mamangi pai bi namba ko gi bahung ibobi hoida so bahung sitausi ilmane do advice to was se mapan de lepani to budi na sai gi lenga pai bu na to budi na magi limit am lei hai tare advice bi bagi adu magi su urak pa ko adegi second na tawriba mayam je vote ko mayam manjalak pa hai tare tawnai je hoji sumi na hai tawna bole ke ni jam tin thenge mi di am han ge thamari ma de hogram ne hai ba dai khale ba ai noi na thamari ma nga hai je noi hai je moi je han de vote ko me hai ra ba ai moi tu mi le ko mi na sai kang um na kang ko di hai ka ne ba so moi na di hai ba yam thengman le kai adai ai gi ko tu yaw ma se ta seng na akoigi former bureaucrat akoigi yambung nimai na suno wangang ma mai video da giba kai harake da on the slide vote ko mami yaure na hai ji thamari mai mang wari ni tha hu mari gi mang wari ni ko adu akko sa du gi feel tawre ai khale ba 2001 2004 ani si dai sa ko lo involve tawre public meeting da degi World Social Forum da chatana Manipur ki position je karino na ngang dana adegi mi ga counter tau dana television national television na nikhal 2001 da sum tawri monorama ha ta su massive protest over da ai adum akoi kari hai ni u leite ba mafam da ku kige na yumi oye de ai akoi sa se maitai masa kya matam da university setup ta kai do ozawai be se yamde aikoida very few kuta sumaina teko yaba ngakani kutsuna teko ngamon tam du le boza singdo ko adai da khara leipa ki sum yaujara pulina dom tamola o da la o ite tu makoi da student union wari nga sum yaurai aduna o da wara mutung su ko thiela ga dum nong ga tili tanu ko ningsang ni mit da trak mathakta ina jantar manta ga da sansat ma ta ga ngang do adu maina yaurak ko gi aina khalle ba ko irang mayam sigi Manipur se ahal man matamam da 1967 se da Manipur gi ho be yaujar ba kanguna akhoi da ga ba asbi mol akhoi di Manipur se siren lawrubni ka hai adu bos energy di lady fu akhoi se hingi di hai ba akhoi ngasai gi 2001 adigi 2004 gi movement adu bulwara ko di fusen madu gi himai chum ho da bam thoe adu handak ki matang da su handak ti hari ba anu gi hena akhoi film su sida su mu vote ki type ta kamu na tamon nang tang ke toisi ma di ko ide komba hogi ba ma di adu am ko ide ka hai sai khalle ba sizu amu politics on dan na vote on thoki dorabra hai bisi ai khalle ba pun si su po hayeng ba bas ai na ga yaw na ga ina kitang tawjara ma di ko ai na su maning da so nakan na le pangam da direct chang na tawra ma di ko ai na regret taw do lai dok sa pu di I want to get in yaw ga ai chahi manga mu public service ama dedicated oina tauge aina khalak padai ne baina changai se aluga akoi di politics ka hidana legi no taugada ba mi di nate aseng ke di adu bu ngasai gi haidi politics di ngasi electoral politics ki dynamics ki wani ko
adubu aina pamiba politics to tanu hona badi sig electoral politics su ai yaw da ya de hai bagi pot ama changeba but principle yaw da na amadam chang ideological ground yaw da ba purpose ama clear oi da ba aduga commission khai daga tawga ba aduga political ambition lein office finding bagi kai gi adugi motive to Europe politics na te hai tar ai de so that's my reason why I have decided adu nana yam theng se oi ro pan sala ko tawre aduna basically I reasons and purpose for me joining election that is it. I didn't have this plan before adu tawra magadi vote po hairakpadi adum aidi July adai high bahoreba party o marina lepo na I love them all. In fact no one day kitang saur anabu no na ngon the vote intelligence kai team gen tawra ino kai na kitang saurap ngang gi wa thong ge taw matang su yaw around August September da aina tawri vote ki mam brai na tawru gi adubu I want a deep sense of historical responsibility ma yawe haitare handa kisida ta hogragadi punsi chupa ai regret tawraga asi tawramadi ara sum regret oigadra haibagi isagi nungai jadaba masu yawe aduna changapne kaiguma khara tawge si I want to show haitare mayam the politics ta cynicism oidisi yaroi masi MP na kari tawngami. It is a parliament manu khatatanatte. Entire outside, both within the state as well outside the no bayawo lama karmaina people ngai khatan tawgadaw nate karmaina resources season araga lairi ba koi cultural resources ai koi community resources adigi market adigi state lai nam je kamai season arakanda adigi ai gi lejari resource hai tare for 30 years aina university da aina ten torpa sat de kaina kumari dagi bawa Kashmir bawa lai Gujarat Nagaland do jaw belai pro VC oi baw yaw re ko na tambi bo satra sing je ozar ko sei kuma ge no yaw re bari satra da so I have a plan hai tare adu maina mun na khalaga changa pani last solution se ekoi problem gi nature se mun na khangmam change ba city party gi line gi sulu na tre koi manipur da fragment hon da bi da kadai do no ma purpose unified to gom change ba koi da not only among us Kaminari ba fruit sing si su kadai da no koi common ground ma se kan da sumai sum tau le da koi the ethnic politics on amaga maga sigai na le ro na khan ma ge ama le aduna ai ge long term da di nga sai gi ai yam detail da sangadi hojik ti nungai te ko ai ge short call da haira ga di unified common ground ama thiba ma changne ba masi gi common ground say we need to sell it so that rest of the fruits and rest of the liminary by iricha fruit iricha nam I koi khata na ta bato pa fruit singigi common level ground mang camps kamai sagala kanda madu kamai ta hanga da ge hai bagi potu adumaina ma chinga kai solution ama lakane na khali